museisa Mutongo TV ni na wikwatyo kana wakatatu wakuende kwithwa we wakwaila na indi otondo twisi telekele kana TV ndane yita wani ya sungu ya festive season na indi mundu ni kwitha aisye mwako uithela uithela nina mutwano kana nina musewa kwa kana nina kibeti chakwa na indi niendo mundeti mutabia ilate kwasya mutwano mitwano ni mbingi byu na indi tina wakili tienda teke maundu ama mutwano kwisila mea ndukese kwasya bekiwe na bekwa na indi nyeneba aikwe no kutwa kana yasa no twana museisa mwendwa nenda nambo kumanisa kiu kitwa mutwano ni chao kulingana na katiba ka Kenya kana mea na indi ndi unenga ibadhukanyo mbingi sia mitwano wenda kutwana na mutwano wiba na indi ni kithya kana kilungu kiki uka kubika mwiso kitha kita utedio kwa kunye nita wa Caroline mwene wa mutatu na kilungu nita usili na indi tina wakili tienda tutabie isito yake na tilika ndeni wonena ni wa umonde. Asanti Karo kwa mwana oye ingi na kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Moli kana Muthoni wa Katu kuna ni wakili koti munene wa Kenya na niwa ni muthoche bati nena nisi mitwano ya Kenya. Asanti kuana na meo ya Kenya. Na inde ka tutabie kindu kiki kwitwa mutwano. No sia andu masasya pro fununu inokelete ikatwika weka na mundu no mie tatu no suma itatu no wa mutwa. Inde yo meo ya etiwi kana late kwasya kutwana kana mutwano. Titha kimeo mutwano ni mo. Asante kwa ekolio yuke Karo na teyambia ningutabia mwene mbikana mutwano kana mitwano ni andueli mokite imwe ulani mundume na mundu muka mokite imwe in partnership makeiwana kwekalania imwe tamuka na muume na tamundu na muka wake kana mundu na mume wake for lifetime kana masasya kila chao forever and ever till death do us part ko mutwano ni kana marriage ni andweli mokite imwe na ni lazima ithe mundume amunduka nikienda mekalania imwe ta munduka na mundume kama mume na muka wake bibo no atwete appointing yetete thina no lazima ithe no mundume na munduka okay according to the Kenya law katiba kaituka Kenya kaikwasa munduka na munduka kiasi munduka na mundume asante na ndi nini sivuni wakwatia miaka ne yebaya utwala miaka ya Kenya ni 18 years and above duke so twana we 16 kana wonie uminie sukulu kona yuwe munene kana wadie nawe na kinge uko na no twane anyway miaka ni 18 akitumi cha 18 years ona we silio ta mundu with ya by the time mundu abike 18 years everything anga kiliko chake kiyithwa kianie ku make right decisions kana kwisilia ta mundu muima na nyitakwa nina perspectives yakwa nyona ndio na yaletwa 18 so any perspective o yako opinion o yakwa ninaona ona the right age yaletwa 25 okay ine ito matwe by the way 16 ndalita mate ya meo lakini ndo kilungu gecha asili echo kiye ndeke tutabye andwange miaka no gongi 18 because ogengo mundu nondo no mini form 4 ayu kwa no out we kwata ne wewe nake nondo akwetikila kutwawa utana miaka 18 kutasa miaka ni 18 ukenda mundu wase yunye ninye mume wake na chone choki beti chakwa niti utwana katiba ka Kenya nikikuikia tik less 18 years we mana na meya onogobwa wanange makula siya kananeki na indi nondo nitotabia ka tutabia mitwano ni mingi pelate ta Christian marriage yaba kanisane na mbete pe mundu ngewekala na mundu akasya ekibeti chako ndandi akumisendeo engutwaite na bayibandu mundu ukakambendo ekibeti chako pe ngoto no kuya indi you no ngutheye nikendo twike wakwa yani mitwano ni mbingi ko tusemba ngito bali no twelesie katiba ka Kenya ni mitwano ibaketikiliti katiba kaituka Kenya na mia wingi ila inene ya mitwano ya Kenya ila ni marriage act ni nene ya different types of marriages kana category kambe kana type yambe ningu elesya mwene ndita wa civil marriage ni laika wa kwa AG ila ndo maeleana wa makaima ka sign certificate yoba kwa AG na attorney general okay there you mutwano ti ula wa kanisa na pastor one wa civil
naende civil yekawa uitwika no twana na civil marriage certificate no lazima musa ni certificate no lazima iregistariwe yani wajandikidwe yandikidwe na registrar of marriages no lazima muwe na witnesses no lazima musa ni certificate of marriage iku the formalities ila constant in all the types of marriages ila ita registration lakini tu kiniti ukinene kuki watu ya civil kimaondo maingi tikwenda sitwa cha maids sikwenda maids na sikwenda grooms tikwenda yumbelele nyingi ukamusene wambenda na kone nakwenda tende ulakwe ina witnesses at that time no you ndo manda witness witnesses ele wesi muisaini the certificate ve bandu kwa witness ona ngosie ene ngosie ona wasisia kwa twa the second type of marriage ila ni Christian wasisi ona ndo baye kanisani mewa masaini marriage usini bibo ka bandu mamina ikiana mbete niona ama hivi makekala makase ngosi na alama maungamie niona ona mo maisaini nundi ni mo the ama maiki kana omuntu nganyana nganie matu ikamume na muka kwa suni we na mutwani okay in this case you then inye no lokundwa na ndwele mume na muka makuka ukosia kukakosia kwa age kuyenda big congregation no we na muse waku na indi alosieti kanisani ni kwa ofisi wa serikali attorney general yes okay na indi no alosi yote nengi no tia kanisani ni okipeti cha mundu through attorney general exactly niwe pastor wa witu okay na kwa the second type of marriage ila na ni Christian marriage ila ya kanisani ila tu alusi yuti there very common is ya Christian marriage ni kui kanisani na onabo kanisani no musaini ya certificate of marriage okotota na mbodhibo oba kwa civil be mundu ngi wangolile kole yuna nenge no sote kamusunge ambiye kundi kwenda yumbelele aye angula na lete kuthi you or kwa kubeteta byomusia yesia kwa civil bora wene wathi na kibetie chake na ndwele maumasi ya yesia na attorney general kwisha maneno inya kuna idea kwa na male akuka ni mwatwana na mwena certificate na wewe ndo kasia ndwe kibeti chake mumo kuna certificate ndo ikaema kanisa onetha you take your time ku process iwa mwe legally married makwata certificate na wese unaona yola isi ndo kwana no kwati ngalama ya mikalile ne yambati Kenya uketho utena ukwati wa kwithia ndo ingi na nuenda kibetie giki yo manisha you December ka athele wimanda chao wimanda mbesa cia lusi enda kwa attorney general wenda mukau na ngose kwa hiyo mundu ngi kwenda bora attorney general ebo emunengo certificate to ula wanengo kanisa lakini we ndwe meta Christian marriage we meta civil marriage we sina musongea to case wingi you ngiti Christian marriage usiye kanisani yesu no isu ye kanisani naona yo no musaini ya certificate nondo either ina ndo aingi ando makaisa ni amsele makasonga na keki that's the Christian marriage but apart from being the most important is certificate usumwa sign that's the most important ila mweka kanisani na yesu ipreside ya wani pastor kana na pastor zani maile teza manengetwe idhini ya formalize losa na serikali ya formalize marriage so kindukietambia serikali kwa just anyone kwa kama pastor wakili no you to say nyeni ngwenda utwa na rusi lazima niende nge serikali kana serikali yale onenga balwa wa kwetikili alusi makanisa maitu maingi Kenya mena ni manengetwe idhini yube mapasta maitu recognize manengetwe mwanosu wa formalize marriage na ma formalize marriage mami nosa details yenu ni mama twa kwa registrar of marriages at the end of the day where the basic principles si marriages si to Kenya unaedha we kunanzi yaiva at the end of the day no lazima usaini certificate of marriage no lazima hii ikaandikidwe ni registrar of marriage nikenda yetikilwe ku pastor amedha ametikilitwe kukwata ni ando ni momedha amena we also make sure you sign marriage marriage certificate na matwa kwa registrar of marriages na sana with their makanisa maito na money they go an extra mile makalika sinoni nzio sia ku
cancel maka cancel the parties to the marriage ukenda ni mama nenia makongamana mo o sindu nitaiso kuma support yes. Okay. Yuko utu as a Christian nisu ya alusi ya kanisani ikosewe ni pastor ikosewe ni ngose lakini no preside. Okay, ni walk tongoese. Okay. Alright. Tiende ngende. Na bengi itawa nitana kanambo nene ingili bengi itawa Hindu. Hindu ni ya Aindi. Ni recognized in Kenya. Na unayo yithe awa ye no lazima mu sign certificate na lo lazima mu register. Na bengi itawa Islam. Islamic marriage ya Islamu unayo ni recognized. Na no lazima mu sign na no lazima mu register. Kwandikithia mwandikithie yes. Na muisaini kana ni mwatwana okay. Na yila ingi ngunene ya mweso nundu there are 5 types of marriages, 5 recognized types of marriages ya mweso ila ngunene ni customary ila ni very prevalent and yukijoki muno customary yes. Na yesu ni isu ni customary ni la with ya nitatwana na tati ya customs sia awa kana nisidio custom ne ondo maundo yani twethe iyo mayikwa ni community yeah. Depending on by fulani ko akamba tika uti tidea mwetu kula kuthea kana koya kwa luya meka sindo na customary marriage ni kwati ya customs hitu ukethia ni watu ana kwa mayate ya sivyo sia community isu yes isu yo customary marriage na wasisia muno customary kule kwenda katalwa mbui nga okay wani kwatalwa mbui no sia na mbui tatu ng'ombe si tatu nine yeu nakutuyithe wana itoto anyway no ndo siana sio banenge ndio nenda mo sasa within wa mana ku ila to wait about customary no la yutu ikamo si ila tikamo watu amboi ayatalelwa miti exactly kiu ekela ya harusi ya bae kanisa kuno kutwawa nikula kwikuthea we no na wathewa wa mino thewa wikibiti wailo samuse wakuka ina kemusi okay bayala masa sia ipo nenda kutagwe nondo nitetelea rusi na nena mboko the kitu okiapenia na yuno ukandwa na losi twa mina ndeo ni thikuitoka na tuikwenu okay wa mina ndeo niweka ni wa mina ndeo anyango tabia setup ya Kenya ndo teka anwenyu makwata na siswile makoka makakuthea on Friday na Saturday mayekada na mayati there kuthea either its own its own ceremony na wa mina muiwa mayasia in 3 months imeki ya lusi ya chumwa you kuthewa wa mina thewa either a recognized form of marriage lakini either wa complete no minor register there is one constant in all these marriages constant registration kuandikithia but we are mutwae lakini we mutwae it is a recognized form lakini edhani mwatwa na ndeo na a register ni wo recognized lakini kuthea na mo dio register ti recognized we muthe lakini we bado bake la mukathi ku register ni katika fully no wonder pastors ya now you are fully wedded you may take your fully wedded wife na we were asuma mwina ikata kwekea sai okay there's one constant registration either we va ya musi na iwa atwa iwe wewe wa ndeo na mwina mbo register it is very important ku register nondo saingi no ya muno ni watu amakwani na ni watu the na kotini either koti kukulia was the marriage registered on either customary with their customary ya uno ina registered na ku ina registered with their uno registered ni recognized there is one very key principle kwa all marriages out there asioke aiva ya registrar of marriages a register marriage so irrecognize na muyao ya Kenya ni kwa customary mamina okuna the customs isu medha mayeka ko ya misieni aingi mo maimini lela bau yumeenda chumwa makasa ende now after the 3 months you tukaiti twale chumwa ayu ikulo yaka bado tie yuko anondo nelewa
and then I register by the way na mwasa after 3 months mko kwa mudi ila ya harusi ya kanisa ni titi last ma 3 months mando maikone ita last ma 3 months no ye kana 1 month yo na 1 year kana next weekend kana Saturdays na you omubangire twaso na next weekend this way tena mbuyo thumo no nzonge yeka Omo matuko 24 for example twice after the weekend you get together tena harusi you omunthi na ndana ndwa cha harusi yakandikithie no na kwa uambia ni wake ende nyitio ne choose ngashia no nambombe fully yakani kwitu na when they are fully lakini ni meka au ayo dilibea wawende tego registration no process kita ku presume etha ni wako ithia na intention ya ku register etha mwibangite ni wako the omundi na on Monday mwithi register ningiti mume wako ko muna mwithi register mutu anosino wa mwitikilio mwetu husband and wife exactly na nenda tambio bunundu bekindu kingi kibau kwa the customary marriage bamwe na Islamic marriage okay ekatambe ko so thumu munini nitisio kethetie na indi unena nia Musaisa mwendo ni twasoketha na ende be kindu mundu iwo kili tutapasia oti obuwa kwisa utwa no ende ona ko undu na ndona twina andikithia kana twina sign marriage certificate uyo wakwa pio kindu tutapasia bau kwa customary marriage bamwe na Islamic marriage customary marriage na kwa no last my register just like any other form of marriage yandikidwe tutonyo dewa na oyasa yule mutwai katiba kaitukuma akuma the new marriage act ya 2014 yanengie and 3 years time ya kuregister marriages yo either siya registered kuni yanengie and idini ya ku register marriages ila siya penite before the 2014 marriage act where wa mitwano ku no last my they registered na kwa customary kindu kila interesting kwa ni kana customary marriage ni polygamous kana potentially polygamous customary ona Islamic ni polygamous polygamous ni guteka no twa ibeti mbingi exactly uwa mbingi ni baba yeta ethina matwa ile kasi pingi ngiko bendu tu aitatu kwa bate ando ana mwanza haya kuna na kombe na Solomon kwa customary marriage na yu mundu akaye kule kulio ate na yu ni wandu ye customary marriage ti registered yani na ndeo na maybe we na iwetile kana tatu na nuenda itwa yani yu ketha jamaa ni watu akipeti na kingi na sio then uthete ni siake exactly imaikau ukethia mundu ene ibeti tatu na sio then uthete na yutu athi ku register yuko ku register bauti boy kulio nikiba kitha ki register yuko athi ku register na kila choka chambe you ningotawe mwene ndikana ti kila choka chambe kila ki recognized ki choka ibeti sio nde sia a customary marriage na ni nde na mume ni waitwa kwa register marriages sio ndeni sio register wa tibetisi yake lakini na baba ngosi withi ati baba na thina nondo mundu no gukusia yuko tukitu no kusia yitwanganya yutu choka ngetu kusia yitu yuna kimweja eta chabi zake wewe yuwe wakwa lakini you see marriage act of Kenya ni recognize it polygamy ibeti mundu kutwa ibeti mbingi nundu mati ya customs mati ya civil nundu tene nao ni lakini nyembene ndi for that school of thought lakini and that is how the law outlines it no utwa ibeti mbingi na no register ibeti isi yuko ku register yuko baba mundu umwe na akata atatu na no kwenda ndikithia sio ndete ibeti no kuandikithwa yes nundu wathiandikithia kimwe chambe datwa chambe waiva ya kwa register of marriages utike ya
whether it is monogamous or potentially polygamous nutikia wa mino to achambe withi we bandu utikia ukasia my marriage is polygamous uno kaingi mwitha mwina thina ngasi nyendi polygamous or the second certificate. Like how many should you marry? Why roto asiana na yo na polygamous? When your potential. On your potential polygamy. Yeah. Okay. We netu achanwana. Mwa thanu enda isoto aitano. Make sure ni wa register. Kibetu chuke tatuwe naku. Ande kethia wase. Ndungwa mutio ona nduko on the no mama. Na by the way ukesa kwethia mundu itha uko ona nduko. Wa muto ya polygamy in a polygamous wedding whatever marriage. No elos kata mundu. Kiki kibitu. Tupo tu akomie. Eno kwenda by the way ndikoke kwa mundu. Nina kibetu lakini no wangu kwenda. Bandikithie. Of course bandikithio na kwa neta ni awe chau onaku because so me and side chick no bongo na by the way tenda kutuiko side chick tenda ndaketha katiba iketikiliye nye netu awe kiti chake ile na chaka tatu netikilai thina thina ba unondo wethia mundu atwanite in a monogamous marriage Christian, trust for example, Christian marriage. Christian is purely monogamous. Ni kibeti kimwe. Ila ile si polygamous kana ibeti mbinge. Ni either customary kana Islamic. Lakini kwa Christian, Hindu na civil monogamous ibeti kimwe. So mundu ni Muislamu, that one is allowed. No whether we polygamous. Kana ketha kecha customary. No wait kiliotawa. Na yuti wangu mea ni mabungu wao metho. Wo yu Muislamu webu watu ni mundu na kwetwa side chick. Na no kukwea si au kuandike theta kibeti. The same way customary. No athangania ndio kibeti cha kunde na ikathelele butiu twandikithio theta kama katiba niketikilite lakini tuko na watu wake cha thiwe ndio kiendetwe itachocha elite with mundu ni monogamous lakini atwanie the Christian way lakini ende ibetinge you with maybe thania exactly me ondekese kuona na ase ni monogamous lakini nene ibetimbingi na kaundu meona mo aume ethane wezo katwa awa kingina no bangite why you tik ba hapa tik ande ka polygamous tukeze asa lakini tukaisa twane kanisani cheza chini twana na customary anyway ikiune kindu kietete thina na ende no wewe ku imagine we mutwe ndio no itwana kanisa nukasanganya no waku no umbia no ukwendondwa na tita wendo mbandikithia mbandikithia ona kwa ndandikithia takibeti kwa nikenda ona kwandikithia ko se onundo issues ona ekasia marriage we issues ya property issues ya succession issues ya inheritance issues ya siana ko ni oseo mwikale yani mume yaoni nikenda issue ingi si ya rise we musove we wala baseo usi mundu meuni nikukwa na probably aina property ethanda kwandikithia you will not get that property na akatwa athelelebu you kethia we kotini we ukeo you are fighting lakini you are not legally married kana nacho we the last some cases ukethia mundu kweli ni wa sisi enda kutwa ni wa akatwa ibeti mbinge polygamous lakini nde kutethia kimwe no wandu ile kini ndo ndethia do I have right kanya nina ngathinga sikata mundu ngamone mundu asante kwa kulio you karo isu our maintenance spousal maintenance na ningwasia kana ti recognized muno need to an extent either no prove kotini ukasia I deserve this maintenance nundu wasiendo na sindiri sungwa seunikana maybe waina siana musi na mose wakui aiko ya umambini na kuniwe utia wana siana kana niwe wika sindona ukaimonda ukeka sindona na mundu ni ukwenda kuku sideline no uthi kotini ukasia ukubadhula exactly no uthi kotini ukasia I deserve maintenance the spouse kana ena ibeti mbinge mwe inyonde polygamous na besindwila wika musie tasiana besindwila sia kuweka na kumusupport contribution sita wa contribution na mundu you ndenda kusupport kana ku maintain you can actually get
the nini chukindu chuti ita spousal maintenance no thiu kaza nukwenda kusubiwa onako yes lakini ikethe koti kone onaku wendo subiwa na baikindu kwika we bubusie okay no siasia koti no siasia mundu no wika na musino wo kusubia siana no kamose imanda no kana ona kusubia kibeti no meoni watu amundu musubia na hii lakini ti lazima nicho gukuya kibukati ti lazima ngusubie onaku no we subie tuti musubiwa bae no subie lakini muya ukatoa grounds enough muya no ukusubie okay wanaenda undecha then wametoa neno yonde peke ndukitawa ndio tuchokitawa dowry sio then itwawa uketha yundo ite na harusi ndio ni lazima ndo ito customary ndio kicha asilamu kingi cha civil sio then itwawa ndio ndio ti lazima ndio recognize it kwa customary marriage no lazima utwae no lazima utwae lakini kwa all the other marriages ti lazima utwae ndio ti legally recognized in Kenya okay ndio ti legally recognized na yibe kulo tweso kulo no mundu mundu no ekala nyaki beti chake atakithete na kitha no chake ningi wisi yake yani by the way bebeti wewe amundu kumandwa ni mase yesiana siasome si university umbeta wa kibeti chako lakini ndo andwa ndio okay ndio ki lazima especially kwa the different types of marriages kwa customary marriage ni recognize ya ndio ndo tati ya customs lakini kwa all these other types of marriages ndio ti lazima wadhi wandwa ya ikanisani you mean ni lazima okay kwitu even ndio tikweva ukunithie ndio ndio toni kweva ndio ni kweva nitau exchange yelete maybe kwa ndio ni it's a form of respect of customs bai musemo wakasia mwachamila ni mtumwa kwa hiyo lakini kiwiki kwa apply kwa customary ni lazima utwae ndio ndo mwati ya customs ya community yenu kana sivyo sia mbaye yenu lakini bau ni lazima lakini kwa all these other types of marriages ndio ti lazima onasia lusi ti lazima utwae ndio ndo naandwa in the customary way of marriage okay sindwini tofauti ni jo kitumingwa sia the 5 recognized types of marriages in Kenya the customary Christian kwa amino ndo Christian ti lazima uko ni sindwisi kuna wa customary lakini with their akamba tena otio alusi wete lo ndo kilakidhio enne lakini it is not a must it is not legally kwa katiba mundu sunda kuyaindwa ambika nina certificate but na mo aingi no na mayamba kuthea makati ya mese kwiki harusi no ndo maybe ko ya line na mituo ondo tweka the way we do things twendo ko ya line ukyo wakata no watie wathanda tu after 3 months and you alosi nitaumanwa no atumia maitikila we sambo trano no tukaba inde ikindu okay pe ochoki eta ume lakini akamba masema ikindu kitau now you kolo you wa kono watu sungia watu mundu no yakana na kiti chake makasi akana makaya makatwa nasa mpaka university hata andea na wewe kibiti chake okay bora ni wati ya these other forms of marriages bora ni wati lakini na yuko lio mundu surely kibiti kike kakwa utakithete okay god forbid but yongelekano kibiti ke nichoka chakwe kana okay twase kibiti ndu museye akwethi kwoko ningitio kwoko kibiti ke umisie kwoi waete kwokwenwi wakia yukumo munthi ko ni kwokwe ila kio kuota kithete ti kibiti even ndo akitwanesa chuti kibiti ti recognized nacho ndo andikithia kuno nitakamuisti
ai na sokyo kamwiste mbingi muno nundu ni tailo inene ya nundu litwa mothenga yo tinda kwene mundu usungasia nundu aite tukasia nundu aite na mukasia sia na 3 mukasia sia na 4 ti hata haiba ndo no dhime ya ndo kasa this was my wife na by the way is ni mistake nene muno ni mistake ando meka onela no plan to kumutwa in a customary way I think ndio kuyoka late lakini ona you know we lo ele kibetikie so kusia yaka masi adni ambo musia yesi sia kana ya so cha o musia yesi yuko we kulio ni in akesa kwa na kuwa twi wendo amuthia katwika waku athi kwa kwenu kana thi kwa na nicho gwisa yako mundu ucu athewecha ai akuye nendo kuthewa anaye kwa muse tukwaze mutu ai anaye kwa muse ene kana withia kana ni maliko weta thina kethiu thikwa bako anondu nyande mutwa yu ailo manengota mwatu isi kokode kama manengota tuyambe ya January kwa mata amukona decision no nikena to avoid sindo mingi na ngusani sio mingi no seo mundu akathewa na amino thewa akaiya ka register marriage so na kuthea ni kuseo nundu nino na situation sila ona mundu muka withea no na sindu isu ukethea no nitakwenda bingwe ya ciana ciake isiambe yo thewa isu ni mila situ kana ukethea ona mundu ume ene ibeti mbingi ni wathi athia etha ndathete chambe akakithea nikena mabingwe ya ciana nzia isu ni custom situ na imila lakini kindu cha muhimu marriages situ whether ni sia kuthewa whether ni sia Christian whether ni sia Hindu ni sia ile either si registered asante ndo masane masongai tisho ketheno tutaba kindu kiki twawai registration kwiyandikithia kwikanga wata nikenda ndi mundu dakeke bithanetie aikia kiki ngikikambane nini sikila kindu kionzia ya kwika kwa hiyo tunenge namba ya simu ndo mundu maybe with aenda kutethio yako bathetha be mundu kwenda otwana mwisi akasa last year the deal is here the London na kibeti kwa hiyo tunenge namba ya simu thank you kwa masito ingine tawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuku na namba yakwa ya simu ni 0710 453245 again 0710 453245 na ni mubiki ku kwa makulio marriages ni asana naende musaisa mwendo nyenita wa Caroline mwenu wa muteti unena nyoni tu kuendesha wakata tuukite kwa oyu tukwende utuko wa kwaila